Bolest koja je u 20. veku, a i ovih 12 godina 21. veka poprimila prave epidemijske karakteristike jeste degenerativna bolest zglobova tela, odnosno najčešće velikih zglobova tela. Najčešće je zahvaćen zglob kolena, zatim zglob kuka i ostali zglobovi. U ovom sadašnjem veku metode lečenja nisu mnogo napredovale, obzirom da je tek prva decenija protekla, ali neke stvari su se iskristalisale u pravcu sasvim novih oblika lečenja i to pre svega neoperativnih oblika lečenja. Prije svega da objasnimo suštinsku stvar kod degenerativnih oboljenja svih zglobova, odnosno osteoartritisa, kako to zovu na zapadu. Suština jeste u propadanju svih strukturalnih dijelova zgloba. Zglobne hrskavice, kosti ispod zglobne hrskavice i zglobne kapsule. Prvenstveno dolazi do poremećaja lučenja količine zglobne tečnosti koja je osnovna za ishranu inače hrskavice koja nije prokrvljena, znači avaskularne hrskavice, a njena količina dakle je značajno manja i osobine te izlučene zglobne tečnosti su drugačije. Smanjena je njena viskoznost i viskoelastičnost, tako da na taj način dolazi do bržeg habanja hrskavice. Takođe, tako i inače smanjena količina i lošijih osobina zglobna tečnost se sporije resorbuje, tako da se degradacioni produkti kako zglobne tečnosti, tako i ostalih ćelijskih elemenata zadržavaju duže u zglobu i dovode do daljnje destrukcije hrskavice. Ovo je proces koji je dugotrajan i teče oblika sinusoide, znači u jednom periodu imamo bolove, u drugom periodu nemamo bolove, tako da je s jedne strane i podmukla i zato i ima takav, da kažem, neprimetan tok za one koji se ne jave na vreme lekaru. Suštinska stvar jeste javiti se na vreme lekaru, prepoznati prve i osnovne simptome bolesti, a potom pristupiti lečenju. Današnji oblici lečenja kada se bolest prepozna jesu prije svega znači fizikalne procedure, zatim higijensko-dijetetski režim života i nešto od lekova ukoliko imamo jake bolove, znači prvenstveno lekove koji smiruju bol. Ovakav pristup lečenja može da značajno zaustavi progresivan i hronični tok bolesti. U kojoj meri to se ne zna, pošto ne postoje sigurno dokumentovane studije o tome, ali je sasvim sigurno da značajno doprinose smanjenju intenziteta bolesti i oštećenja zglobova. Ono što treba naglasiti i što je suština izlaganja našeg ustanove u kojoj radim jeste, znači vidjeli ste, kako prepoznati bolest, javiti se na vreme lekaru, ortopedu, fizijatru, lekaru opšte prakse, reumatologu, kako bismo započeli lečenje, a o modalitetima kada dođete kod nas.